Kini kanige kangtung nila hello. Ni tum opposition party kadowe united grip hobakta sose. Laso a united opposition party ke no anta dola. Lapen opposition party united ke dola. Lapen ke laso apar laso o a unity pen nilitum di Phuket nili metha masi APHLC candidate si dak di Phuket contest lo ladak congress ke na contest dun delo ba akaprek opposition amunit ke na contest dun delo dake lapen ke amri constituency ta ini tu APHLC si candidate lo Bikram Hanse alada congress ke candidate avelo Bukajan ke Kongres si kandidat lo, nindum APHLC atum ke rap dun po. Di Phuta Kongres tum ke nili pan nang rap dun po APHLC apan. Lapen Amrita Kongres atum rap dun po. Lapen ke Rongkhang da nili tu Kongres apan si pidat lo. Nindum APHLC tum ke hadak rap dun po. Lapen ke Haflong a constituency dolan hala bangta. Kongres tum si en lo la pen nili tum APHLC tum ke rap dun lo ada la pen ke non isi Hauraghat constituency dola dagabang ke ju MP election hote nili tum si second position la posi nili tum pulo APHLC si ada contest nangi pulo candidate nahi pulo sta ada cekroi tekte lo amatsi kijut nili Gogrok gogo ya ke high pen ching kilo ching vailo lasi last resort pusing itu pulo last resort ke ante Hauraghat ke Kongres ta kandidat dopo na pen APHLC ta kandidat dopo ada ke friendly contest si dopo Hauraghat bangke la alliance kapi phukpedet dia pansi la friendly contest ke dulu friendly contest is a part of alliance a part of the scheme of alliance. La siada bangke ni tum APHLC ta candidate ko lage Professor Sarkiri Rongphak alang like APHLC a general secretary alang like tek serba la pen hadak congress ta candidate ko dahil la sirat atom pan ni tungi pu kepachini kang tum la ele alliance bange dovek ko lage phukpel la pen nilitum ning kepik nona batai asam adang isita nitum opposition tum si haiji la si opposition num haidet popo la si non pen nilitum chief minister candidate ta chongwailo la si Gaurav Gogoi phansi chief minister candidate nang po pusi nilitum APHLC pen ta chekroi dun la pen rap dun la hello kardom long trot constituency pen long trot a constituency pen nili tu kama thake non a think ke hala BJP candidate ke one dependable ka leader sai se mati di nili tu bangke especially ni tu APHLC tu mag ideology ke tu pensi kam claim nili tu claim pilo Karbi tribal lapen Khilonjia Ohmia Adivasi Gorkha atum latum hai hui vir ve datang ji itu ma dat vir ve datang tu sini tu ke election claim aku ni tungai election ke kheli leke ni liya batai ta pulo pathu the election ke ni tungai ke claim ji election ka pathu bostu ka li lage serious pick bostu lage la si election ni tu claim ji la si APHLC tu ma candidate tu ke fit sai ka doeta la pen congress tumta fit si alang litumta angbong fit pu matha si alang litum nang place dun lo la si ni litum opposition tum si high end na no batai bangke sir isi question APHLC la Congress Alliance kan penakit. Dalam family klik kacapati dunia pan. Abang tu invited kita. APHLC jungjung pen family kacapati dunia pan. Pada pon fudet alam ko na ho. Lake ahok he alang litung la karjabdun na tungge abinong APHLC kali alang litung APHLC pen COF lo. Wala to alang litung. COF lo alang litung. Neli nomination at tumi file at neli ke. Oh, lapen pini Sarkiri Rongphak bang file ko.
if we are lesi long ke BJP candidate ke Nili ji ni malu ni. so terapi si long na nari so pen kami tu mahin yang bong nari wala full bench pai La bang aputhak je de lo no ma ke stan ni tum kachini te ni tum high pick ko. Hala BJP tu nge hala tung ideologi ave det ke ideologi hala tum tu tribal shudra tum han pivir rangi ko bang tu BJP tu ma ideologi lo shudra tribal tu schedule caste tu lapen OBC lapen Christian lapen Muslim atau han pivir rangi ko hello hala tum ideologi le an hala kachini ne posi ni so terang pia mata bang BJP tu ma pivir kang tu bang lo lata malang li chini ne dat posi turun turong lo ada kahala ili tu phana pivir dia munit tu nong si dun si kapang tanga kang pia mun turong la si ala nang pivir bom lo nonan ke Karbi tum ari deng poisa sapta ve no na je plan aho alam lo ke di lage aho alam lo lage bang master akamanda appointment pipe det lo kente appointment pilo te lage poisa ari deng lo ko kente ari deng poisa do ko la je appointment pipe de appointment pilo te inut suri plikep ciklo jon pinangji apen pi bek nangji abinong ke long ka long un abinong ke setala suri plikep ke pipesi edon phan suri sira paroini ra pokep la urunodoi pi turong lo kente amat ili tunge luhak apo jo ili tung ka tribal la tung ke masihala landam de loti suri plikep ke long ya thai suri sira paroini ra pokep ke long si aning che parong tulong la sakuri long le tum dak Karbi Anglong la amtha ili tum unemployed youth association to procession nam de di protest de di itung ke la pu plain district ke unemployed youth atu pomat kara ing ya dake plain district ke dake itung e bang ing samri atima la BJP tum poisa pichom liti ke la tum phan amat pang samri bang ke terak me mi alam lo sakuri ke long ke ko anal le dota itu mamuni tu chini tu te dar ako iso no bange sakuri chori dum lo te lak re popinang di tige la posia la sakuri ta ki ridun hai he la kang tum te aron ke aku la parta aron ta bang ha asam pon ep lo ke aprang ASDC ke dohut ilitum hala MOU ka sohialo hala MOU ke to ating ilitum amithang a power council a power check claim lo so sakuri PO undet lo non ke direct recruitment act to silam det lo Assam government atu kasilam dun tahalada Rup Singh Teron Dor Singh Rong ha lapen ke Bidya Singh Ingling lapen ke Numol Momin lapen hala ki Gorlosa alang litumsi hala lo kasilam du amahala so lo kasilam dun te direct recruitment act atengke pion kangwai antah Guwahati si kangwai junior assistant Guwahati si kangwai range forest range kupalama forest range officer galila room ke claim dun tum hedi DMO galila room ke claim dun hai la to people forest constable pi ni tabang ham ada si kangwai ati mahada commission silam det lo pion kangwai ya pan commission belek lapen pion pen athak chok tu LD assistant numan kangwai aron akapre commission kapre dispute pe doko amat kangwai an hadak ingwai ne amat ke en thuta Karbi tu ngela chini ne la itu inglong so la chini na lang Karbi chot kali inglong so la ka chini na lang dola kangwai chot kali hala dak kangwai lo kulo te la ke schedule area lo kali det ke di Guwahati ke lama se hadak ingwai lo te Assam schedule caste Scheduled Tribe Reservation Act 1978 pen si halada ke claim hala soteng ni pilo tribal ato bang harong bong pen bang fosilong dun chot ya soteng ke la si chobatai 215 teachers appoint lo Karbi inutet long dun chot lo kente la komando claim du ke claim dun ke la chua ituma MLA tum lo itum Karbi tum MLA tum lo la si la tum phat perem nangi pu ilo ni tum BJP MLA tu hai perem nang po upede ni tum APHRC tum hai hede hada ke lam na ninge tu hai hede ji high command man si che pere le puga hada ke la si APHRC hello ni tum kaninge dun hai dia tu la pen ke claim dun hai ke tok dun hai dia tu la pen ha governor ang nu ni tu protest hai dia tu ni tu melu
regional party tumsi lake claim unchaji lake la sinon bang Meghalaya ta khasi tum hai dat di bang chipai dat kaman dah hala tum bang chipi bar hal tum ke Garo tum man chipi bar Mizoram bang hala tum man chipi bar Nagaland bang hala tum man chipi bar di itu mana ke hai he ke di itu emethang aja kom apan chiki ke da dak inu da officer do boro officer dak dipu ho boro officer nili pan pilo nai pu alang ni non hasi bang la boro land pen nili pan kar nitum boro tum ke nitum akhai pan nitum ke charja khip nang tum karbi tum pe pot charja phai ke de na pa therak nili pan nili ta therak duk nang tum pe pot rem ju jalo ni pan nai pu officer ke aso officer nili pen kompik la isias officer alang li lakuan je bang na pa therak lo no itu man arni si news 18 na long nili panar ju lo la son na ka karbi tum pia por lo suli lever ne panar ju pia por lo dhilla bar ne panar ju mane juno da ke di bang arlo sini arju sa nili ta therak ulo hai la si pudunan ko lo al sota ko pia por lo benang tum amen ha ramayon na long ta nang tum ramayon ta chiselam the adak na nang tum duk anta nang tum pia pot lo pesi nili tak lo ramayon karbi tum ramayon putok lo ada ama ada ke tok ke karbi tum ke balia poton pesi ke tok bali hello karbi tum are chu pesi ke tok ay bali ke thero tai popina thero tai pu asomar ke therak mi gente lasi ne than lo thero tai pu asomar pesi bang nai pu ke karbi tum ya pu ta sing thur hai personality se no dak lo kuni te tak do nang ko lo ada lah hello itu man education kicok ce education itu man ang pirong lo kadi lah hello Sila maju kan. Karena itu mah kongres pernah elan gitu, kongres lalu pati non tribals